The president of FKJGP, Pritam Marak, informed that they will not stop agitating until the government remove Rakesh Newar from the post of Chief Executive Member of Garo Hills Autonomous District Council. He also said the Garo people cannot accept him as their CM because he is not from the Garo origin and because the government have illegally appointed Rakesh Newar as the GHADC CEM. They informed that their agitation will continue. They are organizing road blockade instead of the non-cooperation movement. Rakesh Newar ko anchungni councilo CM ongani ko jegal na ne anchung takr kingachum ya takr kaniko talo na badun thungkhuja aro biko Rakesh Newar ko ragal pate anchung yarang ko takr kangkuna ane mungna chunga na simangna skangga ba kuchak chingna bda ska wandaken ya Batanggaman sal sumoy je anchung civil disobedience movement ni skang paro geni pa peso anchung susok na gata manaha wa skang pa anchung ni civil disobedience movement no anchung na NGA rang ba chakpa ha warang ko bachnga iska thonggu mukchi thela aro mukhangchi ba ya namgpa aro jatna ne mukchongi re mukhangpa re mukhanganiyo chungbaksung kugen ne chunga khadong soenga wandake plak ya isu ni gemen cakpain gepa dadal gepa manderang aro dengtang kadang odonge chingna cakpani kon gepa manderang kan tikon chunga tela aro ya isu matsota tepat anchung takrekam kugen ene mengna ucak chinga uni gisepon skang gepa aro geni gepa peso anchung takrekani ko takaha Wa skang pa ro gni pa peso takrkani ko takani yoba talo na kengkengba mamung Rakesh Newar ko ragalna gita kham kha anirang ko chinga na sokuja aro nuksona gita man kuja unigmen je anchung jat kemek anchungni NCMO aro anchungni pen down strike ko jat kemek ong play Rakesh Newar ko ba Rakesh Newar ni CM ongani ko namnu kijani ko jatni farak pahoba ya namnu kijani ko farak kenchumuba anchungo dalo na kengkengba Rakesh Newar ko ragal na gita kamko ka kujenga unigemen yarang anchungni jat ko dalera gijani aro anchungni jatni nangnukani ko uisak kijani gita onginga unigemen Tengah, dondok NGO, ba civil society organization rang,